Yes, abakunzi ba Digital Wealth Rwanda ni ukujya mwibuka gukanda kuri like na subscribe. Nk'uko nkomeza kugenda mbibereka, aha ni muri futures trading. Ni ukuvuga ngo crypto, hano ni njyewe wicururiza, iyi ni live account, konti ya nyayo. Ni ukuvuga ngo ni pepe muri futures, ni uku nguku bimeze. Manutse hepfo gatoya, izi ni inyungu zimaze kugeraho z'amadolari, inyungu z'amadolari 45 nk'uko bigaragara. Ubu nkanze hano naba mfunze oda ako kanya kandi yahita ifungika. So isoko rero ndi expectinga ko riri buze rikagera kuri strong resistance ya 0.027. Urabona ahangaha ni muri time frame y'iminota 15. Ibi ngibi rero mba ngira ngo nereka abantu, donc ba bantu bifitiye igishoro gitoya. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba afite igishoro gitoya kandi akagikoresha kikamuhereza inyungu muri futures, birakunda. So kwiga rero ni karibu, washaka kwigira uburyo no mwuga ukoramo ni karibu, kubera yuko hano by'umwihariko amadolari ndimo gukoresha nkora iyi trading ntabwo ari menshi, ni amadolari 100. Ni amadolari 100, amadolari 100 yonyine. Amadolari 100 rero ku munsi birashoboka cyane ko wakunguka amadolari 50 nk'uko bigaragara hano hasi, ukoresheje amadolari 100. Icyo biba bisaba ni uko umuntu amenya ahantu heza ho kwinjira, igihe cyiza cyo kwinjira, cyane cyane muri New York session. Isoko riba riri very volatile, riba riri volatile cyane ku buryo iyo umuntu abonye entry nziza biba bikunda cyane kubona umusaruro. So mu minsi ishize najyaga nkorera futures trading kuri rya soko nabahayeho link ya Bybit, ariko ubu ngubu mba ngira ngo nereke nk'umuntu uri Nyamasheke, Nyamagabe, cyangwa se Matimba, cyangwa se ahandi hantu kure. Mba ngira ngo mwereke yuko niba hari ahantu ukaba ufite amadolari 100, ushobora kuyakoresha amadolari 100 winjiye neza mu isoko, uzi ukuntu no mu gukorwa. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo abashaka kwigira muzaze mbigishe uno mwuga uburyo mukoramo inyungu nk'iyi ikaba yaboneka, kubera yuko niyo wajya nko kuri calculator, kuko rwose igishoro cyo ntabwo kirenga amadolari 100, ndakubwiza uko. Ni ukuvuga ngo hano ngiye kuri calculator, sorry wenda ntarajya kuri ibyo, urabona donc stop loss nayigejeje mu nyungu hano, ariko stop loss uko isoko rizamuka nshobora kuyizamura nkayishyira nko kuri 0.02668. So ubwo icyo gihe nza hano nkandikamo 0.02668 gutya. Isoko risubiye inyuma na kunguka byibura 42. So nkuko nabibabwiraga rero, iri soko murabona ko rigeze kuri strong resistance. Icyo gihe nshobora kugira gutya kugira ngo ribe ryansubirana inyuma nyahombe, nshobora kugira gutya nkaba iri soko nkaba narivamo, nkemera gutwara ariya madolari 60 arengaho duke, 60 kuko resistance mvuga nuvanga isoko ryarahakoze hano rirakora naha. So urumva rero urabona ko atangiye kubona za 58 ngo mfungiye hano ngo ntwaye iyo nyungu. Iyo nyungu ya madolari 100 urabona ko amaze kuba ahisaba 188. nuko impamvu abaye 188 nuko hari n'indi trade nari maze gukora mu kanya gashize, nayo yampaye izindi nyungu z'amadolari 26. Mu by'ukuri ntabwo ahangaha purpose y'iyi video ni ukugira ngo mubibone neza yuko kuba umuntu yaba afite igishoro gito
ubwo ni ku banyeshuri mbwira wenda wasaguye ku mafaranga ya buruse, cyangwa se ni ku wundi muntu uri ahantu akorera amafaranga wenda, reka tuvuge yuko umuntu akorera 2,500 mu kwezi, 2,500 mu kwezi, urabona ko niyo ngumamo mu by'ukuri mba nkomeje kubona inyungu mu buryo bufatika. So niba umuntu wenda aramutse akorera 2,500 mu kwezi, gusagura amadolari 100 ahwanye n'ibihumbi 140 nshyize mu manyarwanda, ukaba yashyira kuri Binance nk'hariya ukaba wacuruza, urumva ko mu by'ukuri bishoboka cyane, kubera yuko ariya madolari ubonye 58, ni ukuvuga ngo mfashe calculator, nkoresheje calculator hano, amadolari 58 ni ukuvuga ngo fata 58 nkakuba leta ahantu igeze, leta aho igeze uyu munsi, leta yo kuri Binance y'amakiripito nayo leta nayo igenda ihindagurika, biba bisaba yuko mbarebera nkababwira iy'ukuri, kubera yuko ngerageza kubaha amakuru y'ukuri kandi ari current, ajyanye n'aho ibintu bigeze. Ntabwo mashaka guhita nyivuga mu mutwe, nabyo nashoboraga guhita mbikora nkababwira leta mu mutwe, ariko ngiye mashaka ngo mbahe amakuru y'ukuri ari kuri field, ya yandi ya nyayo kabisa, bene ya makuru ya nyayo. So ndabona ari 420, 420, urumva rero ukubye n'420, ibihumbi 82, uvuga ngo ugakorera ibihumbi 82 umunsi umwe ukoresheje amadolari 100. Ibi ngibi wenda niyo bitaba iminsi myinshi, ariko urabona ko bibaye nka 3 mu cyumweru, mu by'ukuri urabona ko waba umeze neza. 3 mu cyumweru byarangira ubonye yuko amafaranga arimo kukurutira wa mushahara w'umukoresha. Ntabwo mvuze ngo uve ku kazi, oya, ndavuga ni case wajya ubonamo akanya, ufite laptop, ufite internet, ukabigenza kuriya mbigenje. Ubwo ibisabwa kugira ngo biri ushobore kubikora nkanjye kuriya, nibyo abazashobora kuza, cyangwa se nababwiye aho nkorera, cyangwa se kwigira no kuri Zoom. Hari umuntu uri Huye twigana kuri Zoom, ukaba wakwigira uburyo bikorwa, kuko ba bantu bafite amafaranga make nibo nibandaho cyane, kuko abagafasha bo nyine urumva baba baragafasha. Nuko nguko bimeze, ariko ukibuka no gukanda kuri like na subscribe, no kukazogera kugira ngo amakuru meza ya Digital Wealth Rwanda nayo ajye akugeraho ku gihe, turi kumwe cyane.